Katanat Arts and Culture kala perkhat menta. Ban penyeng ya udurmot uba shirnyeng jong unong yale light luot uba na kejala Meghalaya utirot sing hanong ba Dhaka hapo kaying embassy jong kari India. Haba pentip syapang kani Menteri uba deikmi ya Katanat Arts and Culture uba Sanbor Sulai. Ulaong ba unsa tho shithi sya ke embassy jong kari India hanong ba Dhaka. But she seen baladep penbet ya ke Jaka bat hadin bakila yo ru ya kajing ai jingbet na Katanat ki kambari jong kari India. Un salet mi hidaladi haringkat bat ki bahing basam jong utirot sing ban let jurep ya ke Jaka. Kumbanchu pen ken mau hang ni ka sarkar jala Meghalaya dangshan kala rai ban penyeng ya ki durmot bashirnyeng briu jong ki laingut ki nong ile lait luet ki bapau nam tam. Utirot sing upatagon sangma bat ukyang nongba. Ha State Central Library hanong ba Shillong. Kajinglut banshna ban penyeng ya kini ki lightly ki durmat la antat bakan long kumba lai paulak tingka AA. Ngitan artli ki cultural center. Kawai kadi kabala kamrim. Bat kawai kabari wat mai. Te immediately la rai ru gin ai yang sa kawai ka dihulentan na kaliang jonga. Bakin identify. Hey bakin ai. Lah kabarim ne albat mai. Te kata de gawai ka bangar sapa no bidan dia ka dihulentar ka bakin ai no kin ai no kan official identification ya ka Jaka. Te ndal adep dang tu kemud gin sara pada ka aga second step pat gin sara pada ka sapo u ya ka DPR Dr. Jayse Shankar Ji Union Minister of External Affairs. Ban rakhe kerpang ya kasni rakhe International Day Against